Sembut Menteri Rangba ke Jela National Vice President ke National People's Party ubak sengau halang dhar ha kasni thok diang ula ong ba kaseng ka kmi lenti ban job lut habaro santali ki assembly constituency Hariboy district ha ka shillong lok sabha bai election bansawan da ka ba ong ba ka jingkarshan ya ka NPP kala nang jur ha khasi be Jantia Hills habakran ha ka jingelap election ha padar khma na ka bentau kortong ka NPP Dr. DRL Nonglan ubak dhar u ong ba ka jingwan pat ba bat ka jing yo jingkarshan na kinong tap vote ka pen i ba ka kubor jang ka seng kala poi shakaleng ka jela Shushu ong bahari lum jantia kila yo ke jingkarshan pura ban menta ki yo i bawat hari bhoi kin yo banyalam habaro santali ki constituency uba dhar uong ru ba hawas khasi hills dan kamshu ban kran namar kila ti kena ban job da ka buram shushu uong bawat ha east khasi hills ru kila nangklan man kasngi Handai dah kerja sokiak dong doktor dah kerja kot kerja kum ke parti urong masobha nak mentaban tilang ya ke yap ya ke imban ya dai ke dai bru jongi mlele ngaru ngan mundur bane telang ke sorkar nak mentaban te ya ke state ke jongi kumlai sipun doktor bila trai ke proposal ke jongi nak ke parti ke jongi piti bu doktor biaran na udah uburu waduk kum mapi mga uburu waduk lap ya kecingnya ngatarai ondaw la job kajinge upai ba udok zo sngong thu ba ndon kam zo ban batai mangi kata de kata ba ni ku pani ko de ke bru ben ka kardan de yo bru ba yo ijna de ke bru bla bi hang boro ban represent cepo parliament ni don kam ke bru badon di tibet badon ke experience ke badon ka kadan ke badon ka taga long yin ka long sem badon hakilian boro ada ini na non katar ni kren sim karai tang ni kira ba jong parti ni pelum pelang baro lai pon ko sigi no yalam jong LPP ni sim tang daga we surba kia monjorun yes Dr. DR nang like uday ubru babiang men represent na ka state Meghalaya kasi jaita kijong ni sa ba election kebanuan tenagaling jonga na bu jing kerpa lebih kamtam di pai ba dogan getan kum kerparuan mele jong pi Snowba katarik election nimpatit maybe kalak banayo Oktober na November kan mau tik dan idon tang kejinget kalam wan bodo si polling day kan long kejingle noi kan mau atu kasi nak kebenta ka chismi yami sendrang berkentai rang ba samla bar samhon kan mau ka kerten jong Dr. DRL nongai hak sembol jong ka kot ayat ti berom jobi yo kajing job badon buram kenang min yo trebha ya ka state ba dia kuno sing jobi in yo ban bercuri posipor kum ki bai bai be angot boros data kadagri kenten namar made ke siyo ngip kwa ban bat pa ri kapor yo kakta ya kayo ya kot ki bai ba haneng apan pau ki sawo pi na yo na haplawan ni longying jobi ka ulu bai ba u ya don kani gadak jong gajinjok dan burung doktor nolak jongi dan election tanjang tia ulayo ka full support hari boy ngalatik ngintam la pabro san konstitusi dan pilai chawas naik kerja berlari state nginjok dan burung warapo is ka kumulong mentang ngikyu man la kasini report kipai ba kiriu sempang kela realize mentaba kanu ka political party bandani ka state dan kam daga political party ke basem hang mun kam ni party ke bahaya tang ketien surok mun kam party bahaya tang kenya kren ga kam halega NPP party ngan ong yepi haga jinga lamjong sar ko ke sama ko chief minister jomi mi don tango we missions mi don tango we dreams mi don tango we decision min train no tau pai ba ke parti ke ban yo ilun perok bersai haka na kamtam lebih pe haka beda benar kinu ki national issue dan lagi international issue haka beda barki nyam ba pero ngari India berok away dan kinu ki jinga ba kamtam ki bru kristan ki face ka problem haka beda sorkar government of India o chief minister uban let
tur makong walay nok makong ikat jikang kong central government they corner ke sama chun Mr. Tony and bipai kyuai kikan kano katang up ka hai hale tai wei GT yang dingi bagi pak jo prime minister jo kan dia ko kan bagi jong ni kirong yalam dei tang gading to baka personal appointment baka fiscal appointment Balian lamar tan pagirunong ba ang ginunong denomination ng magtaban ay kan ng mga jiga itong ipaiba sa inyo time katahan na yung sarkar MVP haji ngalam ng kondet kumala president tam mata kumalong bet karon nga par kumlukawan hapo ng state kijongi mensuwa pa magkaliang yung slow kiskim kita gispaklor yung slow kita gajaklor hanggang nando pa wan ke MD in powers Haka jingalam dong ke MPP. Kat subile japo mekhalia kepertega timlo. Dan film in term of tourism, in term of road sector, in term of health sector, in term of sport sector. Mana kini don ginian misa kiawan south sanut napo government of India. Kiran ga review meetings sapo shirong. Kila penmenar ki por hajar crore bikin ai ke sarkar mekhalia. They tang nagawin ka daw. Bagila ay certificate ka government mo Meghalaya ka day ka way nagsorkar ka batray hok tami ka scheme kami ay na po central governments. Day nagkataga daw kung may sorkar ngimday ban pendrit day ban ay mesin.